Kulay api, kaneka kenti, ngawan sapi, leng bajong kawe kajing duai, kabahap haring yong ka unity prayer, nene kajing duai, bani long si terlibat ujisu, kene kajing duai, kedai keba ujisu hi, ulah kular, kawe, kabriu keba kerteng ka Elizabeth Kindelman, jong kari Hungary, ujisu wong haka, man haba piduai ya kane gijing duai kat haba pidon hakano kono ka jaka kane ka perthei ngan wan hier na beneng bat ngan penmat la yau soitan kane gijing duai kede gijing duai ban yo jingyada kamtam ban penlong ya kane gijing duai kasti jingyada persyak ya kiksui te ngan duai ya kane ngin penpau ya kane haka screen kajing duai haka pareng nangta kasi ngin sa duai lang ya kane kajing duai tungba ngalaong dengan penpau kane screen ru yang atau haka pareng wa sa ong biang kasi ru kajing duai kaya kumne. My adorable Jesus, may our feet journey together, may our hands gather in unity, may our hearts beat in unison, may our souls be in harmony, may our thoughts be as one, may our ears listen to the silence together, may our glances profoundly penetrate each other, may our lips pray together to gain mercy from the eternal Father. Amen. Di kandig jing duai kebo Jisu lakular hake Elizabeth Kindelman jong ke Hungary. Man kapor, every time you say this prayer, wherever you are in the world, I will come down from heaven and I will blind Satan. Kane ke jing duai, kapangi duai ha kano ke jika kapangi don. Jisu kular hakani ke Elizabeth Kindelman unwan hiar na beneng pat penemat la yau soitan saudong jongi ngidon yau soitan hakini kipor pakhadu kipor kibah kepercayai kan sawaino kipor jong kejingkut jong kipor baro tu Jisu uai hangi lengba jong ka Elizabeth Kindelman ya kejingkular ban penemat la yau soitan kene kejing duai kalong kejing duai banyo jing ada tin mar kata tungin duai kene jing duai man kasngi man step man sngi man jan met bat man hakipor ki bangi sngo bai don kano kejing ma ha yeng hasem ha kejing im man sim marway simet ting ngalapen kela khasi kumne o Jisu bae bat siang tam ai ba ki kejat jongi kenya yai rengkat ai baki kti jongi kenya lumlang ha kejing atli ai ba kiranut jongi kentit rengkat ai baki mensim jongi kenya renti lang ai ba kijing perkhat jongi kenya long kawe ai ba ki skor jongi ken ngap rengkat ya kejing jar ai ba kejing pet jongi ken sam leng ba mar keliang ai bakir miang sentur jongi kenya duai rengkat ban yo pediang jing snei nau pa bam cukut amen dikene kede kejing duai kaba uji sulai kai ha ke Elizabeth duai ya kene jing duai kalong ka bayarap ni kiba duai ni la siamba ka yarap sisa kene jing duai keba ngalayo na uwei u lengdo soblei Catholic ubadei u nong bek suit lene ubaduai penlai luit na jing syate syakum jong uksuit ya ubah kabalang kala tung pat kala bu ya u
Hakawena ki diocese ke badan hapo ka USA. Ini kijing duai kede ke ba layok bun ki saki ba ki layok jing yarap te mangama piru dengan ya duai ke ni kijing duai kena bangin dup yo jing yarap bangin light na kijing pun shoy uksui ba un madla pat unum yo i yangi pun un penjot yangi ya ki khun ki jongi ya kalong ying long sem jongi ya kalong kur kalong jaj kalong kha jongi temar kata to try ya ubah la ai yangi ya kene jing tuai lang ba jong ka Elizabeth kan namba kerteng ju kalong ka bakhoy kan long berbor ba daburom hagi jing im jongi mana kasi iwei peiwei to try kur ku yangi ha kerteng pa kunut sem bakhoy amen.